Ngithanda ukunibingelela nonke bafundi besikolo seSabatha. Namhlanje ke sizathi singene kwisifundo sethu ekuyisifundo number 6 esikhuluma ngoJesu ukukhanya kwezwe. Kanti ke ophethe namhlanje umzalwane Ben Maseko, angihambi ngedwa ke ngihamba nomama. Salibonani bafundi besikole seSabatha. Mina engikhulumayo nguSiphephile wakwaSibanyoni. Siyabonga ke sizathi phambi kokuba sichubeke sibe nomthandazo wokuchuba isifundo sethu. Baba wethu osezulwini, Inkosi yethu enamandla nelungileyo, sithanda ukukubonga ke Nkosi uthe wasipha leli thuba lokuba sifunde isifundo sakho ukuze sazi Nkosi kabanzi ngawe, siphinde futhi sihambe ngendlela lena othanda ukuba sihambe ngayo. Sicela Nkosi ube nabo bonke abasemakhaya kwizindawo zahlukene lapho bezwa khona izwi lakho, ukuba malingene lifinyelele kubo, libasize libaphe amandla okwenzeni intando nokulunga kwakho. Konke lokhu sicela ngayo Nkosi uJesu ephila manje naphakade. Amen. Amen. Siyabonga ke namhlanje sinesifundo esihle kakhulu esikhuluma ngoJesu Kristu ukukhanya kwezwe. Lesi sifundo sindulela ivesi elikuJohn 8 verse 12 elithi lona lapho wakhuluma uJesu Kristu wathi, ngingukukhanya kwelizwe, loyo ongilandelayo akayi kuhamba ebumnyameni kodwa uyakuthi athole ukukhanya kwempilo. Maybe kufunda ngesingisi ukuze izwakale kahle. Ithi, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Sibonge ke Mama Sibanyoni kulesi sifundo lesi esingena kuso, mhlambe ukusethula lesi sifundo ngendlela osizwisisa ngakhona nendlela ongafisa ukuthi abasizwayo yini into efanele bayiphume nayo. Ngingabe nje mhlambe kuyini ongathi nje ukusamarizela ngayo before singangena nje kuso lesi sifundo. Ngiyabonga mzalwane. Isifundo sethu lapha sikhuluma kabanzi ngoJesu oyikukhanya komhlaba, oyikukhanya kwezwe. Ugcizelela njengoba sizwile ivesi lithi ukuthi omlandelayo ombokuzwisisayo lokhu kukhanya akasaphinda ahambe emnyameni, uzohamba ekukhanyeni. Kanti lo moya wesiprofiti osivulelayo lapha ku-education page 14 uveza kabanzi ngomzekelo wokuthi ilanga, ukubaluleka kwelanga izinkanyezi, inyanga zithatha ukukhanya kwazo elangeni. Abese kufanisa labantu abezwa amazwi kaKristu o abezwa izifundiso zikaKristu eziyiqiniso, ukuthi labo bantu banjengabantu abafaniswa njalo ukuthi bathatha ukukhanya kwabo kuKristu oyilanga lokulunga. So bese bethi even ukhulumela ukuthi imicabango yabo emncane noma emkhulu iyakwazi ukuthi ikwazi ukwambula ukuthi uJesu ngokwakhe uyikukhanya kwelizwe. So asingeke senze lutho ngaphandle kokukhanya lokhu esikufundiswayo esimele sikuthathe elangeni lokulunga elinguKristu. Siyabonga, yazi lapho ku-education ithi yona kulast part lapha, every gleam of thought, every flash of the intellect is from the light of the world. So kuyo yonke into esibhekayo nesicabanga nalabo abahlakaniphile bayaletha ukukhanya, yonke i-reflection yakhona ivela kuphi? Kulona osinikeze ukukhanya okunguKristu. Sizathi ke sichubekele ngesifundo sethu siye ngesonto, sibheke ke kwisigaba sokuqala lesa ngesonto esithi sona lapha recalling creation, so ukukhumbula indalo. Ithi lapha kumbuzo wokuqala, what did God create on the first day of creation? Iphendula kuGenesis 1 verse 3 to 5 ukuthi yini uNkulunkulu ayenza noma ayidala ngosuku lokuqala. Ngokwevesi sithola ukuthi uNkulunkulu washo ngomlomo wakhe wathi akube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Wakubona futhi ukuthi ukukhanya lokhu kuhle,
wase kuhlukanisa. Wakuhlukanisa wathi kulokukhanya, wahlukanisa wathi kulobunyama. Okuthi thina ngokukhuluma kwethu namhla usuku lobusuku. So yikho okwenziwa ngelanga lokuqala. Uthi kwaba yukusa kokuqala, kwaba yintambama yokuqala. So siyabona ke ukuthi ukukhanya uThixo wakwenza ngosuku lokuqala, wakwenza wakubusisa kuthiwa lanxa ekubheka wabona ukuthi kuhle ukukhanya. Siyabonga. So siyathola lapho ukuthi kuyo yonke into edaliwe emhlabeni, into yokuqala uNkulunkulu ayenza noma ayidala ukukhanya. Ithi khona lapha ku Desire of Ages page 464, at the creative word, in the beginning light had shone out of darkness. So ukukhanya kwanza kwabakhona ebumnyameni ebabukhona. Siyabonga ke ile nchaselo othe wasipha yona. Kwisigaba sesibili lapha sithi sona, who was present at the creation of the world, not as a mere observer but as an active participant. So siyathola ke ukuthi kuyadalwa yonke into yenzeke ekudalweni, kodwa ke kukhona lona owayekhona uma kudalwa. Kuthiwa ngubani lona owayekhona, and futhi not nje kuphela owawube mhlambe ebhekelela ukuthi kudalwa kwenziwani, kodwa ke wayezibandakanyile ekudaleni. Sitholani kulesi sigaba lesi? Sithola brother ukuthi kuGenesis 1 laphana sitshelwa ukuthi uNkulunkulu wadala kanjani izulu lomhlaba. Bese sitshelwa futhi ukuthi umhlaba wawuyikwisiphi isimo. Kuthiwa umhlaba wawuyiform umnyama ungelasimo. So umoya kaNkulunkulu waya wahlala phezu komhlaba laphezu kwamanzi. Lapha sithola okokuqala umoya kaNkulunkulu esingathi umoya ongcwele. Bese siya kuJohn laphana ositshelwa khona ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi waye lo nkulunkulu, ulizwi futhi waye uNkulunkulu. Yilo oqaleni owayekhona ngisho nasekuqaleni. So siyabona ukuthi abese sithi ukholo silaphana zonke izinto zenziwa ngaye. Yes, sizibonakalayo lezingabonakaliyo zenziwa ngaye. So sibona ukuthi umoya prophet lawo uyakhuluma ukuthi uJesu kwakunguye kanye uKristu owasebenza umsebenzi ongaka okusekela umhlaba. So ke wawugcwalisa umhlaba ngobuhle, wawugcwalisa ngomoya, wawugcwalisa la ngeculo. So siyathokoza ukuthi uKristu endalweni ubonakala njengoba sikhulumile ukuthi uyikukhanya, ubonakala eqhubeka esenza umsebenzi wakhe esiba khona ekudaleni, esenguye owenza imisebenzi yonke le esiyibonayo. Siyabonga. Siyathola ke ukuthi yonke into esiyibonayo edaliwe yayenzeka ngoJesu Kristu. Kuthi kwakhona ulizwi, ulizwi wanobani? Wayenobaba. And futhi kuye owenza yonke into ebekhona. Njengoba soyichasile kuba seKolosi bokuqala, abeKolosi 1:16, ekugcineni laphana kulas paragraph yayo ithi yona, all things were created by him and for him. So singacabanga nanoma ngabe yini ekhona, ayikho into edaliweyo ingadalwanga nguJesu Kristu. So wayekhona ekuqaleni uma kwenziwa zonke izinto, and futhi yonke into yenzeke through yena. Yes, ngibambe khonapha brother ukuthi kuze kwakhulunywa umoya wesiphrofethi wokugcina lo Ellen White Education page 132 uthi, the hand that sustains the world in space, the hand that holds in the orderly arrangement and tireless activity all things throughout the universe of God, is the hand that was nailed to the cross. Isandla leso sifana nayo esisibona sibethelwe esiphambanweni, yiso futhi isandla esidale konke okukhona la emhlabeni. Siyabonga ukuchasisa kabanzi ukuthi sizwisise ukuthi leli lizwi okukhulunywa ngaye kuyilizwi elinguJesu Kristu, ngoba lapha ekuqaleni kuGenesis beyisho ukuthi kwakukhona ulizwi, kodwa beyingashongo ukuthi uJesu Kristu. Kodwa ke manje usuyichaza ukuthi izwakale ukuthi konke lokho kwenzeka through ngesandla sikabani? SikaJesu Kristu, okuyena okubizwa ngokuthi uyilizwi. Amen. Siyabonga. Singene ke kwisigaba ngomsombuluko Monday, sithi light in the desert, ukukhanya ehlane.
Ngumbuzo wokucala lana uthi yona, how were the children of Israel guided in the desert? Exodus 13:21-22. And then iphinde ithi yona, chaza the presence enshrouded in the pillar of cloud and in the pillar of fire. Nayo lapha iyachaza ke khona amazwi aku-Exodus 13:21 nakubaseKorinte bokucala u-10 verse 1 kuye ku-4. So lana ke singabe sitholani ngalokhu kukhanya ebekukhona ehlane? Ehlane lapha sikhuluma ngabantwana baka-Israyeli, brother. Sibona ukuthi uNkulunkulu uyabahola abantwana baka-Israyeli. Ubahola ngendlela emangalisayo esingeke sizwisise maybe lamuhla. Uthiwa emini wayebahola ngensika yefu, kuthi ebusuku abahole ngensika yomlilo. So yayikhona ukuthi ihambe nabo emini lebusuku. So alubana wayengayisusa lensika, abantu babezohamba kanjani, kwakuzoba nzima. So akazange ayisusa uhambo lwabo lonke. Njalo laphana besitshelwa futhi ukuthi uNkulunkulu lanxa sasiyazi ukuthi uMose nguye wahola abantwana baka-Israyeli, kodwa uNkulunkulu yena ngokwakhe ubahola yena ngale ndlela yakhe ebalulekileyo yensika yefu lensika yomlilo ebusuku nasemini. Bengithanda futhi ukugcina ngale vesi eku-Korinte bokuqala 10 verse 1. Uthi angithandi bazalwane ukuthi libe lingazi ukuthi obaba bethu kumbe okhokho bethu babeholwa babengaphansi kweyezi. Bonke badlula elwandle olubomvu futhi babhaphathizwa nguMoses kuyilifu kumbe kuyezi elwandle. So laba bantu badla ukudla kwenyama futhi baphuza isiphuzo somoya. So lapha isiphuzo lesi somoya ukuthi abaphuza kuso iyakubala ekugcineni ukuthi singuKristu owayeyirogo owayelidwala, wabonakala ukuthi bebephuza kuye uKristu ngokwakhe. Siyabonga ke lapho siyathola ukuthi lokhu kukhanya ehlane abantwana baka-Israyeli uma basuka kwindawo yaseGibhithe balibhekise eKhanani bebengahambi bebodwa. Nanoma njengoba usushilo ukuthi uMoses uyena ebekabekwe njengomholi olida indlela, kodwa ke emini kwakukhona insika yefu, then ebusuku kube khona insika yomlilo. Masibheka kwisigaba esilandelayo ukuchazisela futhi nokuchubekisa yona le ndaba, ithi yini lena elotshiwe ngokuba khona kukaKristu kuma-Israyeli ehlane, and futhi isiphi i-protection uNkulunkulu owabanikeza yona owathembisa yona abantu? So iyathathekisa lapha mzalwane, ngoba nisitshela ngokuthi phezulu ukuthi insika yefu ibahole or eyomlilo ibahole, uNkulunkulu ubanika i-protection, ubanika i-covering like in umbrella ukuthi bangatshiswa phela, kodwa baqhubeke behamba bethokoza ebusuku ngitsho lasemini. Ebusuku ibe yingubo futhi bathole ukufudumala. So uthando lukaNkulunkulu olubanzi silubona khonapho. Kanti futhi ukhulumile lapha ku-Isaiah ukuthi nana indawo yakhe uzoyakha indawo yakhe ukuthi abantu entabeni yaseZiyoni, ukuze bonke nje abahlala lapho kumbe ababuthana lapho bahlale ngaphansi kweyezi, njalo libakhangisele njengomlilo ubafudumeze ngitsho lasebusuku. So ubukhosi bukaNkulunkulu, sekhuluma la ngobukhosi bukaNkulunkulu ukuthi kuzoba yiso isivikelo kubantwana bonke. So kuzobonakala ukuthi uNkulunkulu ubavikela, abe yisiphephelo, abe yi-place of refuge, and abakhave ku-storm, abakhave la imvula mayinetha. So siyabona uthando lukaNkulunkulu lubanzi kangakanani, phezulu kokuthi uyabakhokhela ngale insika, ubuya abanike protection, abuye abafudumeze, abuye abavikele ezulwini, abavikele la kuziphepho ezikhona. Yebo, sibonge mama. Kunamazwi ngithanda ukugcwalisa ngayo lana ku-Patriarchs and Prophets page 283. Ithi yona, in one of the most beautiful and comforting passages of Isaiah's prophecy,
Reference is made to the pillar of cloud and of fire to represent God's care for his people in the great final struggle with the powers of evil. So lana iyephinda isinikeze unakekele uNkulunkulu abekanalo kuma-Israyeli ukuthi ekuhambeni kwabo bebangekho bodwa kodwa uNkulunkulu behleze anabo ngazo zonke izinkathi. Ku-C ithi yona lapha how did Christ manifest himself at Sinai and how did Moses and people react? So lana uKristu uyazibonakalisa ke kwintaba yaseSinai. And nothi makazibonakalisa uMoses ekuyena umholi wabantu kanye nabantu kwenzakalano yini ireaction yavela kubo. Lapha sizwa kuthiwa ngosuku lwesithathu la ekuseni kuthiwa kwazwakala kusiba khona ukuduma lokuzamazama lemibane kwabonakala iyezi elikhulu lisiza lifika lihlala phezulu kwentaba. Lelo liyezi kwazwakala ngaphansi kweyezi lelo kwazwakala ilizwi le trumpet elali lomsindo omkhulu. Abantu ababekhona lapho kuthiwa abaqhaqhazela besaba. uMoses abantu abasondele, uMoses watshela abantu ukuthi na bazohlangana loNkulunkulu. So ke kuleyo ndawo sibona ukuthi intaba yonke kuthiwa yagcwala umusi, yagcwala ismoko. Yes, ngoba inkosi kuthiwa yehla ngalowo mlilo. Kwabonakala njalo kule musi, kwabonakala kusitsha, kwabonakala intaba yonke izamazama kakhulu. Yebo siyabonga kuthiwa abantu bafikelwa ukwesaba okukhulu uma babona konke lokhu kwenzakala ngendlela ukuba khona kukaNkulunkulu kule ntaba kwabonakala ngakhona. Ithi yona lana masibheka ku Patriarchs and Prophets ku page 304 ithi yona so terrible were the tokens of Jehovah's presence that the host of Israel shook with fear and fell upon their faces before the Lord. Because bebethuke bamangaza konke lokhu kwenzakalayo ukuthi namhlanje ubukhona bukaNkulunkulu buzwakele kubo. Angazi okunye engakungezelela lapho mzalwane ukuthi abantu ngokwesaba kwabo babaleka bathi kuMose khuluma la uNkulunkulu ubese ubusitshela wena sizokuzwa lokho uNkulunkulu afuna ukuthi ukudlulise kithi. Hayi ungavumi ukuthi uNkulunkulu akhulume nathi. Yeah. So sibona ukuthi ukwesaba laye uMoses iyatsho laphana kuHebrew 12 verse 21 ukuthi laye wesaba uMoses ngokwakhe wesaba. Kodwa umoya wesiprofeti uyaqinisa futhi ukuthi uNkulunkulu wamqinisa uMoses. So uyabonakala nje ukuthi lapho kuloNkulunkulu khona asindawo yokudlalela. And ukukhanya lokho enesifunde ngakho ekuqaleni nanku ukukhanya kusiba uqhubekela phambili. So kukhanya kungani ku-consuming fire kubo bona abantwana bakaIsrayeli. So ke ngithathekiswe ukuthi ngitsho la uMose wesaba. La kuthiwa watsho uMoses wathi ngesilungu wathi I exceedingly fear and quake. Yes. Kodwa ke wathola ukucina kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wamnikeza ukucina ukuthi lo inkazimulo yakhe ibonakale kuye iyokhona ukuzukuthi reflect futhi nasebantwini. Exactly. Yes. Singachubeka siye kusigaba sangalesibili esikhuluma ngokukhanya ekuhlaleni kukaNkulunkulu, light in the dwelling of God. Kwisigaba sokuqala lapho sithi sona how did Christ manifest his presence in the tabernacle. So manje ke sibheka lapho uKristu azibonakalisa khona kwindawo ye-tabernacle. So lapha sifundile ukuthi iyezi lafika lahlala phezulu kwendawo lapha babehlala kuyo. Kwathi ubukhosi, iglory
ubukhosi bukaNkulunkulu bagcwalisa leyo ndawo. Ithabanekele indawo yokukhonzela layo kuthiwa yagcwala ubukhosi bukaNkulunkulu. Kwaba nzima ukuthi yena even uMoses angene lapho ukuthi a-officiate enze umsebenzi ngoba inkazimulo kaNkulunkulu kuthiwa yayisimboze indawo yonke. Siyabonga, siyatholakala njengoba usho ukuthi indawo ekuyi-tabernacle, angazi i-tabernacle noma amadokodo. Singathi tabernacle Kuyindawo yokukhonzela khona, ithempeli ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu babonakala bugcwala indawo yonke, kwaze kwaba khona even nokusaba kuMoses nayo ngokwakhe. Singachubeka sibheke kwisigaba sesibili, sithi sona lana, what happened later when the temple was dedicated. So lana ke siyathola ukuthi uNkulunkulu noma uKristu wazibonakalisa kwindawo ye-tabernacle. So kuthiwa lana lapho makudedicatwa khona itemple kwenzakalani? Kuthiwa kwehla umlilo uvela ezulwini wachisa impepho eyayikhona. Kwase kusithi ubukhosi bukaNkulunkulu futhi bagcwala indawo yonke. Laphana mzalwane sibuyele emuva kancane kwisihloko esidlulileyo ubengithanda ukuthi sikhulume nge-mercy of city. Yes, okwakuthiwa kunguShekhina, kwakulokukhanya okwakusiba khona. Futhi siyazi ukuthi khona phana kumphongolo wesivumelwano kwakulezi nkanyezi kwakulezi ngilosi ezimbili ezazikhanyisa la ukuthi ukukhanya kwaShekhina kwakuhlaba phezulu. So ukukhanya kaNkulunkulu ukusebenzisa yonke indawo, ngitsho la tabanelekeni lakhe emsebenzini wakhe ukuthi kusebenze. Kodwa ke lapha ngombuzo lo kaBhi osibuze wona, sizwile ukuthi kwehla umlilo ngokwawo uvela ezulwini wachisa yonke impepho. Kwathi inkazimulo kaNkulunkulu yagcwala indawo yonke, indlu yonke. Yebo, siyabonga. Njengoba bosewike wayithinta futhi lena ku-Mercy City na kuShekhina ukuthi yayibonisa ukuba khona kaNkulunkulu nokuvuma if imithandazo yabo yamukelekile, izathi ikhanyise kubonakala ukuthi yamukelekile. Yiko esithe sakuthola. So kusigaba lesi bese sifundile ukuthi kwenzakalani lapho when the temple was dedicated, njengoba soyichazile ukuthi kuye kwabonakala kwehla umlilo uza phansi. So lokho bekuyindlela yokubonakala ukuthi the offering ebebayiletha yamukelekile. Yes. Yebo. Kanti futhi ukugcwalisa futhi khonapho abantu baba besingachaza futhi ukuthi ethabanekeli lapho njengoba kule ark kwabona kule order eyayenziwe ukuthi kuyingilosi enye ingilosi ngapha enye ingilosi ngapha kuthiwa ngama-cherubs. So la izingilosi lezi kuthiwa kwakubonakala kusiba lokukhanya kuzo, kanti futhi kwakubonakala futhi kusiba uNkulunkulu yakhulume. Ngingafunda lapha ekugcineni ukuthi and set in its place beneath the wings of the two stately cherubim that stood upon the floor. So kuthe kusenzakala konke lokho kuthiwa abantu bahlanganyela ngamaphimbo amahle becula la ngama-instruments bedumisa uNkulunkulu. Baletha umculo omnandi wokubonga nxa ithempeli lalivulwa ithempeli linjalo. Kwathi-ke uNkulunkulu esizwa lokho kwathi iyezi futhi leza lathatha indawo lahlala phezulu kwethabeni lagcwalisa indawo yonke. Kwabonakala nje ukuthi bangenile endaweni engcwele kaNkulunkulu, kwagcwala inkazimulo kaNkulunkulu indawo yonke. Yes. Yebo, siyabonga ngezimpendulo othe wasipha zona. Singachubeka singene kwisigaba sangalesithathu esithi sona the light of the gospel, ukukhanya ukukhanya kwevangeli. What message of Christ in John 8 verse 12 brings us great hope? Umuphi ke isigijimi sikaKristu
esibonakala kuJohane 8:12 esilethela ithemba elikhulu. Qhubeka ngakho isigijimi sokukhanya. Kuthiwa uJesu wakhuluma kubo futhi wathi, mina ngikukhanya kwezwe. Lo ongilandelayo akasoze ahambe emnyameni, kodwa uzaba lokhu kukhanya okokuphila. So lapha sibona imfihlakalo yokuthi ukukhanya lokhu eventually becomes ukuphila. So awuphili ungela kukhanya okulakho lokhu kukhanya okuthatha uKristu. So ukhuluma ngakho ukukhanya lokhu okuthatha uKristu ukuthi olakho ukukhanya usenakho ukuphila. Amen. Kunamazwi atholakala ku Sons and Daughters of God page 281 athi wona, the Lord has made every provision so that we may have a rich, abundant, joyful experience. John writes concerning Christ, saying, in him was life, and the life was the light of man. Life is associated with light, and if we have no light from the Son of Righteousness, we can have no life in him. So lana uJohn makasinikeza uKristu, usinikeza uKristu njengomsindisi wethu ukuthi akukho esingakwenza if asizihlanganisi nalokhu kukhanya kwezwe esinikezwe kona. So kubalekile kakhulu ukuthi kukho konke uhambo lwethu esilahambayo sazi ukuthi silandela lokhu kukhanya okukhanya kwezwe. Yes. Ngithanda ukugcizelela futhi ngomzekelo esiwunikwe kuMoya wesiprofethi wona la Sons and Daughters of God page 281 lapha akabonisa khona ngeplant. Ngithathekisile le ndaba ukuthi nxa silalo iplant lethu elihle singalithatha silifake endaweni emnyama alikhuli. Kodwa iplant lana ungavela ulifake endaweni elokhanya liyakhula kahle. Wawuzubone la nxa uvulile i-curtain kule ama rays of light angenayo, iplant iyakwazi ukuthi ikhule isiya khona pha, ilanda ukukhanya ibalekela obunyama. So ke ngithathekisile kakhulu ukuthi na alubana lathi singabantu siyabuna nxa singatholi ukukhanya kwaKristu njengeplant it withers and eventually dies. So lathi nxa singelawo umoya kaNkulunkulu wokukhanya asilayo impilo. So impilo yethu kwamele reflect ukukhanya kukaKristu ukuze sithole impilo yengunaphakade. Yebo siyabonga. Kwisigaba B ithi yona, what assurance comes as we turn to Jesus. So sithola liphi ithemba if masiza kuJesu Kristu. Baba seKorinte besibili 3 verse 18. So lapha sithola ukuthi, but we all with open face beholding as in a glass of the glory of God, we are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So lapha siyezwisisa ukuthi ukubheka kuKristu lamhlanje ngani sibonakala ufifi sibheka ngani sibheka singali weglass, kodwa nxa sibheka isimilo sikaNkulunkulu esinjalo siyaguqulwa sisuka sisuka enkazimuleni sisiya kwenye inkazimulo kungathi ngumoya kaNkulunkulu. So kuyadingakala ukuthi sibheke kuKristu lapho esithola khona ukuphila okupheleleyo, lapho esithi nxa sibheka yena uKristu thina izimilo zethu kumbe izimo zethu zibonakala ziguqula zisuswa kulokhu enkazimulweni uqhubeka kusiya enkazimulweni eqhubekayo. Siyabonga. Amen. Ithi lana ku the great controversy page 312, whoever is with singleness of purpose seeking to do God's will, earnestly heeding the light already given, will receive greater light. To that soul some star of heavenly radiance will be sent to guide him into all truth. So kubaluleke kakhulu ukuthi kuthiwa labo abasebatholile lokhu khanya if siza ngokukhulu ukuze siza ngokunakekela ukukhulu and futhi sizinikela ngokuphelele ngempela lokhu kuncane ukukhanya esinako kuyakuthi kukhule njalo njalo kugcine kusize njalo
kusiba into enkulu, and then ngokunjalo ke sizathi sithole ukukhanya okuzathi kusisondeze ezulwini. So ke inkosi ngathi ngasiza sibe nale nokukhanya okukhulu okuzathi kusise eqinisweni. Amen. Singene kwisigaba sa Thursday ngalesine esithi sona ukukhanya ezinhliziyweni zethu, shining in our hearts. How can we be uplifted by Paul's inspiring reference to the light of the world? Singaphakamiswa kanjani amazwi kaPaul awakhulumayo, angasiphakamisa kanjani asise kulokhu kukhanya kwezwe? Sithola ulapho ukuthi, for God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So sibona ukuthi siyamdinga kakhulu uKristu. Uthethe ukukhanya akuthethe kubaba wethu osezulwini, ngokuthi thina sizwisisane laye ezinhlizweni zethu kubonakala kusiba khona ukukhanya. Lokho esikuthethe kuye ubaba usikuthethe kuKristu, laye uKristu ekuthethe kubaba. Amen. Kunamazwi lana aku Christ Object Lesson page 420 kwisigaba sesithathu, I think paragraph 3, ithi arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Isaiah 60 verse 1. To those who go out to meet the bridegroom is this message given. Christ is coming with power and great glory. He is coming with his own glory and with the glory of the Father. He is coming with all the holy angels with him. While all the world is plunged in darkness, there will be light in every dwelling of the saints. So lana siyathola ukuthi nanoma ngabe kusise kumnyameni obungakanani, siyatshelwa ukuthi masiphakameni, sivuke, sikhanye, because kukhona ukukhanya esizathi sikuthole kuvela enkosini kuJesu Kristu. Kuthiwa uyeza and ukuza kwakhe uza nenkazimulo yakhe, not nje kuphela futhi ngenkazimulo yakhe, uza nangenkazimulo kaYise. So if eza ngaleyo ndlela leyo, that nathi siyatshelwa nami ukuthi masiphumeni ebumnyameni sibe sekukhanyeni, because if sisekukhanyeni then sizathi sibone indlela ekufanele sihambe ngayo ezathi sisondeze eqinisweni. Yebo, angazi-ke mhlawumbe khona ukugcwalisa kulesi sigaba. Bengithanda nje ukuthi ngigcwalise ngamazwi lana athi, the revelation of his own glory in the form of humanity will bring heaven so near to man that the beauty adorning the inner temple will be seen in every soul in whom the Savior dwells. So umuntu umunye ngamunye ovumele uKristu wahlala kuye, kumpompoza kubonakala ukukhanya kuye okuzobonakala kudonsa izidalwa kumbe abantu bakaNkulunkulu kubadonsela kuye. So kudingala ukuthi njengoba singamaKristu, singabalandeli bakaKristu, sikuthatha ukukhanya lokho kuKristu bese sikuphila ngakho. Ukukhanya lokhana kuzodonsa abantu abasemnyameni, basuke ebunyameni beze lapha ekukhanyeni, bedonswa yilokhu ukukhanya esilapho thina sikureflecta kibo. Silathi sikuthethe kuKristu, uKristu laye uthethe kubaba, thina sikusebantwini. Laba abantu ngokufanayo nxa bephila impilo yokukhanya leqiniso, kuzobonakala bedonsa abanye bedonsa abanye. Indlela enjalo ivangeli lethu lombuso kaThixo ozayo lihamba ngamandla, ngoba bonke abathe bamukela ukukhanya abakugcini kubona kodwa bakudlulisela kwabanye, bese kuthi abantu baphenduke bebazuzelwe esibayeni sikaKristu. Siyabonga mama. Ekuvaleni noma ekusummarizing isifundo sethu, mhlambe esingathi sikuphawule ngoJesu Kristu njengokukhanya kwezwe. Angazi ukuthi mhlambe just nje few amazwi angathi asivalela isifundo sethu ukuthi abafundi besifundo sethu yini lena ebangathi bayithole kulesi sifundo saleli viki.
abafundi bethu bangatholela kakhulu amava kwa-Israyeli. Amava lana uNkulunkulu ahola ngalo ibandla lakwa-Israyeli ngaleso sikhathi. Ukukhanya lokhuyana sokumagnifaywe kwaba yi-pillar of fire ebusuku, kwaba yinsika yefu emini. Ukukhanya lokhu okwakuhamba nabo kulothando, ngithathekiswe yilokhu ukuthi kwakule protection, kule covering, kubavikela kukho konke nje kwakusenza kwaze kwathiwa ngitsho la kuma-evils okubi. So ukukhanya kwaKristu kuyadingeka ukuthi singakuthathi kuphela sikwamukele sithi yilizwi, ngoba siyazi ukuthi ukukhanya kuyilizwi elisalamukelayo uKristu elilokuphila okunaphakade. Kodwa siyazi ukuthi ngalokhu kuphila okuphakade sinikwe i-commission ukuthi sihambise ivangeli ngalokhu kukhanya. Singakuthathi sikufihle ngaphakathi, or singathathi ukukhanya sikufihle ngobunyama, kodwa sikudisplay ukukhanya kwethu bese kudonsela abantu kuKristu. Siyabonga. Amazwi engizothanda ukuvala ngawo yilapho esivule ngawo akuJohn 8:12 athi wona, I am the light of the world. He that followed me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So kukho konke esikwenza siyazi-ke ukuthi if silandela lona ukukhanya kwezwe, impilo yethu izathi ibe sekukhanyeni and futhi siphume ebumnyameni sihambe ngokukhanya. Inkosi engathi ingasibusisela ukufunda kwezwi layo and futhi ibusise nabafundi emakhaya. Siyabonga. Amen. Amen. Sibonge ke isifundo sethu esithe saba naso namhlanje. Siphinde futhi sinimeme sizathi sibe nesifundo esilandelayo okusifundo number 7 esikhuluma ngesihloko esithi the light rejected or reflected. Siphinde futhi sihlangane kwisifundo esizayo. Amen. Amen. Ekuvaleni ke sizathi sivale isifundo sethu umama uSibanyoni asithandazela. Asithandazeni. Nkwaselo musa esekhaya ezulwini. Siyabonga isifundo esithe sasihlephuna. Sinxusa Nkosi ukuthi uMoya Ingcwele awugcwalise lapho esisilele khona. Sinxusa njalo futhi uMoya Ingcwele ngani wangena ezinhlizweni zabalaleli bazwisise kabanzi ukukhanya esifunda ngakho okuyikhona okusiholela ekuphileni okunaphakade. Siyacela konke lokhu lokuningi esingakwamukeliswa nguMoya Ingcwele ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Amen.